Raja Guguk Sregar. Tulang nami sisalo tulang dua na mana silupas dogu. Dohot hula nami na man na sia si tabo. Dohot hula nami. Nama komit nami. Na man na sia tabo. Saat tu hula na maramaragi. Sia hula na maramaragi. Silaman, si Animar, na man si Hide, si Regar. Dohot na man. La sonima hula ni anak nami Siregar. La sonima ni amu tulang nami. Mata ni ari bicarami Sibuya nasian lagu boti. Saya lima sama amu porosia pagi nami raja nami. Ada ni kami darab kadang episode. Asal pasata itu mau kadang. Mana deh? Jadi majalah orang sinarohakku. Perjulu. Oleh itu teman-teman tua di Batak. Ala asilo orang Rohana, lekta imasong, dengan magdalan ulo tipyo. Disudi ulau, senda sebudak para kami macarikan unisbe. Atana po gusto na pinagdadua naman tokon. Sila guru gimna, sila na tobara. Dadana daw naman udu sule marlas di roa. Iso noro kami tulang muna si Boya. Alay mulu kami naman ison. Sian kekeluarga deh. Tahu tulang? Mata dari bicara tulang. Malah yang baru. Tuh pengantin lama. Stok baru. Bila dewata mah tuh pasu-pasu. Mana dia umani kan tetapi amu dong sabar nai bajedan. Makasih banyak kami kau tua. Dalam bodi. Di pengantin lama stok baru. Bila di Batam dia pasu-pasu, lama mula kau lama mula, lekat jang umur, patah-patah akak pasu-pasu nelayan tua-tuamu. Asa dapat soal kena tua-tua nama dok, dan kita nudur main dah itu pendapian, angna dia malakas atau tong mana patah persaulian. Betul. Asa bintang lalu Inggris, tong puna semorok, mana tu kamu Inggris, berburu doktorok, kabar yang marungi. Betul tulang. Jadi saat mata kami, bos kami. Ulos dekat stok Rabu adalah aku matong yami gatam mana dapat nami yamu gatam mau kita gawe gatam pada horas semua ni mana boy atas yang kami bukan di mana masuk ini mah masa aku mau pula benar sangat terlalu ya tuleku to itu ku hari mau jawab deh si Anas takas kita dia buang kan walau payu dosen takaningan Hat adi lekku ima kasyatar kopun silena saat tu lekku balai mula kopuni bapak di sini ada kalau begitu berarti dan nama rahaba berarti hurang donikku di hauna dua setara masyarakat jadi ima lekku si Aurel do itu kuade takas ibu tahu mulai do itu boros kami sang kita satu toru na suku kamu mano di toko omak di sere nate ada leh memang boros saya hubungan dulu nakali ngakata nilai persiapan do perbeda do bawa isi mana dapat na semua di dua behal itu kilo lekti segala waktu boros betong hal tidak dua tujuan bisa rubah udah habis sudah naraku. Jadi lain do tamu itu tang nagabe polak kita ngahurok ko mulai siang kita pemuna sa tutor ima termasuk malaiku asyakta diriku sendiri sa kasih kau tahu mati dari penjahitan nate jadi dan pola begat ngorok ba anak kayak ubai iusan nakalingan asal do nama do solusinya dua pamomei yan boloh bereng do pagparan niya mong ko pung si Serpi so nilokon nila si Margareta nakalingat dohot laimuna permedado 5 mama hamuhu itong nakarido di labas 5 sa nabasa-basa do jadi 5 lagi ito do tabulay jadi peso mo ni harakku so tung ay biyaro na yung sisikan biyaro na ito sisikan so tung naroon ni ito ko ade le jadi sebenarnya ini nakumodo kahit ang bihata ima pe pamu
dala omma ngabe nakingar kurok ko selung dua karapok muna ben pinasita muna kami akka hula-hula muna tulang muna ditangyang nami ada yang asade akan mudah de bemar sasotan saya mudah-mudahan mamse tutau de banon lima akamu apa itu kusingkir saya apok masih itu dina tumpes pemoni hatakku itabe kadongan pangariatio pamasuk-masuk ni berenami do Sulak-sulak pahop. sulak-sulak pohop Oh, lo tulang. bere do bere bawa agudang be nakani akapuda di bigi hamu ijalong purasian babamuna purasian itomuna ate berera bere burunda sohoni nang pura satuan ingat tamu sen hami tulangmu tulang nebeben unak olo merbede alana adong kerja murah adong di Balige adong di Siborongoro ingat tamu bere sotung merbede alana zaman sonario murah-murah merbede ujung-ujung sirah. Nah dan pula gudang bere boru bere bawa sidonokku sekami tulang muna adong pesan nami hamun na di penjara kate di lapas nangit kulay ham akka perjati ade alana kamu sebagai kerja di lapas nang di dia hal tuamu dia parmaret atau kamu lau menjaga dan saya hula menjaga tonggo dot memudai ate berera jadi semua lima hata asian tulang arung sepuluh ini sepuluh Tuhan mulai dengan dihita ala dihita kesehatan iman amat jalo sulang pahop tuamu ibotokku berek kusude gawi tulang markasi hopik na sesita butabu siang marga penjahitan jadi ngadik gabe ulau non las maruhamuna bere au terharu apalagi bere perbenado ala bahak lebih halakon na sumanadaw tapi sarupa do tarap pudo tarak niya bakon alay wala na bakon man ahiran itagda halakon dia sobat tadahon diriku jadi nung di telepon ka berekondo ibotok ko now terbak kuling do mudahu toli matahe so ngido di portilion yang guna maradak ko dinang marnalu jaiba payuti utrura ninaroha jelas roha gubereng nakik ke gombak muna markasi hopping do uduran na seta butabu san sita butabu las roha Amerika mo sedado ham markasi hopping ni law mga dopi sulang-sulang pahopu nasian marka bajitan somoni maliho bere anas molo atulang nalilingi tagdaho dagi laslor hakku si molo bartelebok ku berjulu do ikken di bekko molo baju pak piaro to berjulu do ikken di bekko ido na sautar halu pahonau berarti holan daging nabi do nadau aku todi terus nu masih gonggoman somoni maliho bere kuda do diamu bere bajitan amun magabi saya tutup barang hagabi tutulan waktu amun martamiak kita tutuhani siang dia hagabi ini gabi tutup bay mar anak marburu mahamu ingot tamu akka hata nauli hata nariugan nari pasaha iya kana marholong ni roha diamu jadi sama nerokon natar surati iya si Maria dipiok do hatai sudina alai di pahusor-husor ibu gasar rohana udah kulat dipeok dapat jadi tanda Walau orang kita dah mudope, omah udah upata daun diriku, tapi tak lewat tamu katuba kabar itu Jakarta di pahai do hitai sarun lada. Lasro waktu Amerika mu diulang sederio tinggal. Suak songoni di hamu itu do tamu lekku namaniti mahani tu berikon. Mau lebih adok kekurangan ni berikon. Marpangaju hamu dah di berikon. Wah maka jol mana poso hudokon ngamar geleng. Alai masih jual mahita itu. Malum masahi mi itok kuda, doh songoni akka berekku
nanek mulak ari marsugot tu Manado saya tiga halak kami di son sudedo matokon pasaha mata binani siap kami sudah marga siregar sedunia termasuk Pak Jokowi itu dari kamu dapat cerita oleh atema ala adong berpihak kabak wison pasaha maju tunasi tu bereku na dua bere Panjaitan sama Airen dan juga bereku Anas sama Airen. Kalau pulang perjalanan ke kalian dan kemudian melihat saat ini pulang sangat bersuka cita. Pada saatnya semuanya pindah sampai ini. Jalan Tuhanmu berekuna dua. Kalian sungguh bersyukur. Kenapa pulang katakan demikian? Kalianlah yang paling sempurna kehadiran keluarga. Lengkap, full tim. Hadir. Nah, sopan agama nirohata, oh itu ganen. Yang menarik. Sedikit pun tidak ada kita membayangkan kalau dia bisa hadir. Allah adong gangguan kesehatan terkait tugas. Allah imat bere Panjaitan, bere Anas. Bahasa dohot asini kolong rohani Tuhani. Ipatuduhun Tuhamu bahwa tungganemi ikut dari ham. Yang tega imana yang memerek kamu menyaksikan kamu mengalian sulang-sulang pahok itu si matuamuna sungguh luar biasa kasih Tuhan kebaikan Tuhan. Jadi apalah untuk konsul dari Panjaitan dari Mama Eden ketika kalian memutuskan untuk berkeluarga bukan karena dipertemukan oleh siapa-siapa, tapi semata-mata karena memang keputusan kalian. Asa mangaliat kami, las pasahat silas nerohan kami, tu bere ibe bere kami. Baik mama, nak waktu sih. But
Sorry, no, 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 no,
raja nami. Neng Roma hai ngada betul kau. Tu sama dia bi. Na boleh terpasaknya kaya rakom. Dan nomor tu isami dan nomor hulit tahu raja nami. Tu hidup na boleh terpatu pahami. Sama sepalas rohamuna karena dari ulola nami. Pertanyaan mau tu mata nomor tu ada mata. Anggia tujuan nyario. Tiur pangabalan dia kader mo saluhuna. Do akal pinopar na pinubus nito di mono katulang. Dohono nami sama nero ina tua-tua. Dah sudah puluh molo susaku atau jadi palian. Dah sudah ada do molo tu petulah. Sifat di tangan nabi dah susah di sini. Tuh. Jadi do roh sama non. Ini kalau main mendapat untuk nula nami saluhuna. Siapa bang? Pada mari ayo nomor lagu nanti si molo boy. Ya si bulu. Sudah. Alah, bersara.
masuk kata nila dua-dua di hamu ang borong namin sa loob na aso tampula di sibagat di dulok na ngayon kong pangirinan. Kalau mereka yang mutakas mas pangirinan, arimu magabi tumpahon ni amat pada bata. Nanti tu raja nabi. Di bere ng ibebere namin. Mau lihat ini tulang sikop sedario di pasar pano sulang-sulang pahok. Nagudang na kami nagkakatapaso katanauli na pinasahan ni naman kolongya mo. Atau apa may dia barang Tuhan di pasar duluan mo. Tukus di tukusan mo. Abig dia bilang mo. Peok jala pahusor-husor kamu may di bagan sa kamu. Jala lauk kamu di ngulumu. Asa parparbue kolong nasiak Tuhan ay di tonga-tongan keluarga. Ika pesan namin siap kami salut ulang-ulamu Tuhanmu salut pardang kamu atau sikangan penasaat mo ay marupigan dan majalong mo yan siap Tuhan ta sino pa kamu di hutan gabi aka nadiulah mo di lagi koras pardalan-dalan ngomong nang partiga-tiga itu sehat na salut keluarga o gusto pura-pura siguro magulang akan namin perlumobi di pahok po namin atau masih dulu may sungod dulu tadi dia marsubi martag dia may sungod dulu marsiba dulu tungong dalan di saluhut akka paso-paso naong pinasahat ni debatan di kamu saluhut na igawag sa tama mo atau namang pagte namin akan ditawag sa siyo takas may atong binayad to panuwatak lain mga skill di apehom ma pinasahat Nanti tu. Di bagasan las neroha hita ima di napasahaton sulak-sulak naguk kamona tuang giduli nami hula-hula muna raja si hobi dohot tuhami akka hula-hula muna saluhna marhite hita buji maduhatta marhite hula sadarion widahami do asi dohot tolong erohani dewatado na mangurupi hula unon boi sikop sahatu partikiano talani marhite hula unon saya hasahatan di pasu-pasu mau dihamuna lumuwi ma di pahupunami, di lain nami dohod di pahupunami buru di bagasan narisa darion tabuji matuhani bui dohono di bagasan labok ni rohado sude naro tutongani ulaunon laho manangi ako kamuna di pardonga saribion munay nunga sahat di jalo kamuna hagabioni ima marhide tubuni buru tangyang ni hami saluhna sayang dia mak tumodohon iboto nai tumodohon anggina atau katikina nang roh dihamuna dua pengging mahamusor rumah dua di nambah dalatur rumah tangga munai gabe rumah tangga naguk dame mah rumah tangga muna atau katikina nang roh nagabe hasahatan ni pasu-pasu ni debata ima ida gabio kamorau kasangabon nalau si calon muna tugi jangan nyari asa adok kata nina dua-dua mado tubuh lak tubuh sikuru di dulu di berbatu tubuh anak mahamu tubuh boru tuh jangan nyari dong amu namanya tong sahatu nasor rumah tua asima tu turuhan itu hatta di tahun dulu tadi bagasan narisa darion di luhur debata aka ibu ni pangkat di hamuna boy hamunia sahatu dapat cium musena di nalam adalah tu nak kaulau munai asang dia marhitiga binapa akalas eroha itu ngade keluarga muna soalnya manang di hamuna nami oh burut sayang dia mah dabo raditi mana batu-batu warbo nang mahamusar batua pairingir pahoku sahat mahamutu namar nini sahat tu namar non semua di manang dia hamuna salugna aka perempuan nami tubuhan di sibagadin batu dulu pagi ringan oras mahamu akan nomor hamarangi todimu matoktung marsi pairingiringan asa marhidi mak di lasnya rohanami ro laumat dabotok kamu na ubah kami di son somon ulus lagi dapat sahato tuhamu las rohamu lawan jalo sayang dia paparidian di tangyang kami tugi jangan ni hari si balas ni rohai di tonga-tonga ni keluarga muna sahat akan abinarsita ni rohamuna tugi jangan ni hari jadi tuk semua ni binuain ulos lagi jati torok rabu na buhi pasatami titiman natin o pahudong malis ni rumah tuk semua ni ulos na buhi pasatami tuhat nama magbuhi pasu-pasuna oras camu yan ako namin naman jalo oras cami hula-hula mo na pasahat to betul-betul rencana kami. Setabi rencana kami aturan.
Mau lihat yang makpade nami. Gabe bang, gabe. Pasahan udah kami di bagas setikyo tu bere nami, paupu nami. Pabor kami yang makpade. Baiklah udi. Gabe bang, gabe. Nagajang ulos di turok tapo. Ang giyak matutu. Gajang bari dalas ni roha tuaka ari namangimu. Nanais jalon ni yana kota tuaka ari namangimu. Iba kasat kyope reja nami. Dinaing roha mi lau manapano bahamu reja nami. Tuk sogo dia pe di papena nami tuhamuna. Tuk lasma rohani bada muna. Suak sohoni ma akparto dia muna. Sohoni ma juhata tian hami. Gabe mang buru gabe. Ama akpar musi nami. Gabe bang, Orang gabe. kami lau mani yuk. Pula-pula nami. Gabe. Kadamang mana obat tusi. Gabe bang, gabe. Pulau namin di bagasan Yaryon. Adok kata di dua madok tinahum wal tiu.
binan matu panuhatan. Baik di kami godak si tio-tio, payuh mamang do godak. Magari mga sila. Jadi itu cuaca naringgan. Jadi sudah nami masih balga bahasa debata naneng galota di bagasan tikyo. Isodoro rodo hamin wain hula-hula muna. Tulang si jalo tetim maraku. Isodoro hamin wain sude hamin namar dohon. Songotan dari lasiroha nami. Nadoho dohan marlasiroha di bagasan tikyo. Di lain nami do iboto nami. Where kami macai lasrohamu di bagasan tikyo. Nunga mardalan acara untuk dengan. Jadi di berek kuison ugu hari majoho sirolies molu pegu utami bere pakateo sanakingan nunga marliat hata naulina dengan lungu bekasan hula-hula ta. Bodo hono kubere on kebahagiaan yang tertunda roho. Jadi oma indah pada waktunya inna. Jadi sudah ono kusongo tulangmu di son, dak nama ngaruk kari diau, molo di rumah tangga odo bere hodo amat. Jadi sudah ono tulang patuluh ko gabe amat, kolah itu tidak. Dak ngadong naso masa di tonga-tongan di rumah tangga. Alai margi di bahasa tikyo, nunga diulau kamu taulahun pesta lasiroha, marpangi doa kita dua-dua pandidebata, tua katiknya naing roh. Lam debatu do debata made hamuna aka partikian dengan dos rohamudo borunam. Dumobi nunga di basa-basa debata di hamuna sada pubur. Tangiak tatu debata angge tutu martino bawon to katiken nengro maben lam tabala sirohatul lumobi las rohamuna. Jadi songo dison kami noeng di Pasikov anggini bapenon songo taringo tu siwa buan nami. Jadi imajo sido nami to lekuro iboto nami so gajang mau murmuna pai hudi utsuliro pe akabere nami hataki di tabai orang. Yo, sakita dong dope, buru nami, saudara teman, tulang nami, mulia teman. Jadi dokter madok mulia teh kita kudu hakta perdengkap basai. Gidengkan ibasana nok tajalo marhiti-hiti hunulahun nok taulahun sadario nak kaningan sopak do songon nakarok tohon iba dinapak naruh dan pangalampau alai mulia tema di Tuhan satok kido nak king ropa pornohi udah pangalampau himai di sopak dinamak katai nakik kamuna tu hula-hula muna markasi hoping tertunda alai makorot tunauli mesude di hamuna na keluarga besar Raja Panjaitan hulu tulang di botokku di sonok pemisiru dorok di like dan gajang bedo honok kitong anak ungu asad dor hati tima tugu-tugu ni aduh habit pama tugu-tugu ni lombo aduh hati tima tugu-tugu ni hor tegeng may botok ko do leko nang di tugu-tugu anak di tugu-tugu parmai di tugu-tugu pahoko sahak mahanguna sahak tu nomor ini sahak tu nomor no matutu na nami. nak songoni ma di hamuna dua di berek ko di sok si Rolies doh buruk ku si Anastasia bapak ni Airen doh tomak ni Airen mamuka sadarion las naroh hamuna dua nuna digarar kamu be ada naguk tu hula-hulamu marga si kopi monotuk pe say nasalilingo saya mas ngos-ngot samo laho patuluson sa lubunga
Oma ari na di pasu-pasu di bata. Laho pati pahoni di namanggar ana nabut kamu sulak-sulak pahopo tua para si nami marga siho. Anggia mapahopo ku siarian siairen tumuduho nanak tumuduho buru may songon edok koni tulang munakanin kebahagiaan yang tertunda mo labat adok pinay mana hatok adong na dia dulu. Jadi di parang tanggong mo na tujulan niya patuduhong makobere dohon to baru na pinatujulo di tengah-tengah ni keluarga Bapak Matsari dohamu saru pada orang pada dapotan muna alai nak besongoni kedudukanmu di keluarga dak saru orang dia sebagai bapak keluarga kepala keluarga dohon toinang persoduk bolon na burusu buru ni raja maho rosa kita botabo tutosok sapor batu duhok ke buru ni raja tua kasude si batua ate morotuk penak kaning gacang dilok petulang na tarocar si rohak kudaya anggia batu julan narion si sada roha si sada pikir kamu manggaluga rumah tangga nah pasti nama keluarga dan adong nasib purna jadang adong namulus pasti banyak riak-riak merhasil pungal di bagasa dame dohor las roh masih subut rohani simatua nama dihoboru sub rohani simatua nang dihobere unak sub rohani umah nama keluarga jangan adong do kurang tinggal ni alai masih subut rohani simatua nama dak pola do honok ko biha moro tuja bunami ada orang kata kasih dan dah tuja bunami angor lu ni ho baru tuja bunami ake jadi selamat mak di hamona dua di Naptagarar ada tuhula-hulamu marga si Robin nak songoni mak di hamuak kana marhamaran si monang-monang ima do honom nami asal binangan si Robin ma binok di tarabunga muli tu sangkar maya porik muli batu lubang maya satua sinur makka paham-pahana gabi mana ni ulamuna mangoma makka partiga-tiga di huta suada marah di balia suada mahua di burang-burang ma akan amek-mek opusok pura-pura horas mahamu penguruan nami horas mahami nak gula-gulamuna jadi amak pada nami Gabi bang, gabi. amak panggul para goci Gabi bang. nanyotak kumanogot pinamuli homotari disodo haminuay tulang ni hela disomahami pasahaton ulos nagajang sitorok rambu tu berenami doho boru nami otik ngai hape ba diho beredo diho boru serong maka arinawi rodo hamil pataruhon paro pani bahok kiate sotung dia nomoko lacoi patupa paro pani bahok punai sotung nimmo na pasti rodo hamil uli maka ari sidalanata adong gua kercana lay direct noang di bagasan hamil di sima hamil no di pasaton paro pani bahok punami ate kudu tihami mamak pendenami Gabi bang, gabi bang. amak panguli amalak suluan batara hukum dulu partarias namaro Gabi pada sebelum. mangidohok kami tu kamu sitok kamamang anggo tunjor ho kapatiam asa ho pasatan urus nagajak sitor rapor baik jamang magodang naho patusi alai mulo bo pangidian nami eden ibere kondo pangidohonong nami rodo ausia luak nadawi ngatungdo luak di dalam ibere kon lau mangalak buru koto si borong-borong baik damang ma nawi
ulos kupasatan ulos solo tuh bere nami do boru nami sahab mana sida jumalo panggabian nang jumalo parhoras Ima tuturin. dohat amang boru dok sido hono Jalan marohat jon ima bere munon. Doh buru munon 7 lenario. Bisuk imana ginalau akka mangula sulonna. Tadubi ma nang ditonga tongani akka pat kerejona. Di bagasa tiko pera janani. Di nanak Oh, rohami. Lama dapat to kamu na mana pahamu rejanami. Tuluk susadia bennon na tarpato pahame tuklas marwa di badamuna. Soani maju hatanam tuhamuna saluna hula-hula nami. gabe mamang boru Naik amak parusi nami. Gabe mang gabe. Dina yang bolah tami lama niu kula hulele. Badamang ma na partusi. Gabe mang Tak ada gabe. beri-beri ma bekam. Gabe. Oke mang boru boha tugon nami mabere nami doh buru nami tutongan ibagas muna Gabe masalah rasa rejanami. mau lihat tempat tutongan ibagas dong manang disodo tugon nami Soma rejanami. nung ngadus rohan munai Same. mau lihat ya mak nasido orang nami rajumi hambo mak nak tutongan ibagas muna mai bagas nama rapang nama jual si gonggong nami Mati itu lah. anani amak pande nami Gabe mang gabe. Som mahami naing menugu bere nami doho boru nami nang doho pahok punami tutangani bagas nasida baik damang mamang godang naho partus Gabe gabe raja.
Sahabat kenal di sahabat kenal itu. Songon nilok isi dua-dua madokonom nami. Asa firma pokki bahu-bahu pacaroma. Firma totini hamuna dua marumah tangga. Lucu-lucu mamak kapang omongan. Tabay lima, anong batalyan ini? No kami mabemo ke, babay no mudo kay naw. Babay. Dirma pokki baru-baru pagsalaman. Dirma toki muna lucu-lucu manakpan ako. Cuma tujuannya si dalanganmu di padanan minggulu terlumut binang di perkarjuan. Langsung ini nang dihubur. Sahak manuli, sahak manadikan. Oma ate, sakit selalu nate. Mulai ate mah martang yang mahita. Mau ate mau pasal kami Tuhan kami. Tidak kan dibasam nama ini pun kami terlumut Tuhan. Tidak kami Tuhan kami. Tidak mudah-mudahan ada nasib manggar ada nama. Mudah-mudahan nasibnya maragasi. Siapa nama kasa di nama kasa kubari. Panakku di mata lalu. Marda dan juga kasar kami untuk masuk. Tuhan martanya kami Tuhan. Kau semua masih kamar kita. Segala tanpa tidak pernah. Jalan cari nasihat Tuhan. Gari benar masih roha. Nama ikut mulu. Nama gue natoras. Tuhan mana Tuhan nasihat. Nama tuh nama gue nasihat. Pada nama kan kalau saya ingin dengan nyom namu sombong kami tegasan keluarga anakmu Tuhan Yesus Tuhan kami panjangkan Tuhan. Amin. Orang semua kita sadurna kepada kami